Saiki jajan iki dijadi neh ono. Pulang yo. Ya belum Pak. Dina mana, Mbak? Pamotan. Oh, Pamotan. Ya, saya boleh kepo ya. Lah sampean pundi? Karangmaling. Karangmaling. Bocile wis gak kerasan, mau pulang. Tele telu ya. Telu. Sostel Mbak Kepo, ya. Sostel Mbak Kepo dijamin rasa telur. Sampean untuk kono Mbak Ketok. Mamahmu. Satu 2.500.000. 3 jadi 7,5. Kenapa no? Saus apa ora, Nduk? Saus. Dipisah apa dicampur, Nduk? Pak, Bisa siji ya. Sing loro dicampur. Sing siji gak usah saus. Amit, makasih ya Mbak. Gak apa-apa engko ke masuk TikTok. Engko masuk TikTok. Iya, TikTok Mbak Kepo. Engko kan di iku apa jenenge di-upload. Titik apa kah? Sausnya? Kamenten. Sampean saus ki, Nak? Apa kecap? Kecap. Jajan di situ yo. Sik. Amit. Koprone ras itu. Nggih, mboten napa-napa. Mumpun dicentelke kula ngertos kok. Lah jenenge bocah gak apa-apa, Kak. Ya. Sik, Nak, susuke sabar ah, sik. Amit, 12.500 nggih. Suwun nggih. Mak kule yo eksis ah. Lah, kengko sak keluarga mlebu kono kabeh. Iya. Edisinya masih sama, jualan di Pantai Indah Layur. Inilah bakul cilok. Perapatan Nasria. Main ke Pantai Indah Layur, mampir ke sostelnya Mbak Kepo, dijamin rasa telur manjul. Yo, bocilnya, kamu kok diam aja bocilnya? Ketemu bola lawas. Ya. Moh, lho kok moh? Engko masuk TikTok sampean kok, mbek YouTube. Iya, Din. Ya. Moh, oh wis tok kono. Sostel, Mbak. Nggih. Berapa biji, Mbak? Yo tak aku mang bertuku kok. 4 ya. Sausnya dipisah apa dicampur? Sama, Mon. Nggih. Mau pulang ta, Mbak? Mboten.
Duh, bojone malah ndelik di belakang kamera. Salah Iku gak boleh iku kepo. Ya, Kepo. kepo. Aku tak cuci kaki. Apa jenenge mulakno? Jenenge Mbak Kepo. Wis enteni kene lho. Ya Allah. Bukan sakarmu. Kayak iki tok mau deh. Sakarmu. Ono 2000 neh. Ono. Ono mewu kok. Udah ngamuk. Kan kok nang. Lah, itu cuma tak kaya itu. Itu cuma siapa? Aku. Pas itu penting. Bilang lho, Kak. Isa gelem kelinci ta ora, Rek? Isa gelem Gede ta? Piro? Pira apa cilik ta? Ya gede lagi. Gede apa cilik? Ono ngene barang iki piye iki? Tuh. Ora apa-apa pangan lah. Ya, iku lho pangan beman lah. Mantul, guys. Iya mantul, guys. Rasa telur Kan jangan dijamin mantul. harganya berapa ini? 10 juta itu. Adik wis tuku 10 juta no. Iki rong juta setengah. Lah iku gak apam, iki gak adikm. Iya sih. Lah iya apam. Ora adikm. Jangan mau rek. Heh? Coba isa asam dhuwur. Hah? Apa? Berarti mateng lek munggah ngene iki. Heh? TikTok-e Mbak Kepo no kok. Mbak Kepo. TikTok-e Mbak Kepo, YouTube-e Mbak Kepo kok gentet tak follow, tapi aku ngomong kok. Iya, Pantai Indah Layu. Nduk iki engko nek keliru. Apa? Ndi? Fotone ndi yo iku? Kenapa sih Mbak Kepo? Ya kan wonge kepo. Wong kepo tanya-tanya terus. Wong tanya-tanya kan kepo. Iya, Bang. Yo le. Ayo aneh cip ya. Iku lho. Iki lho. Tak dinding. Din. Mana mau? Kok kene ku kamerae, engko nek gawe HP engko ndelok dracin kok mah. Kasih dodol kok. Ah, senenganku kan dracin. Kok berapa, Mbak? Maaf lama, rumahnya mana jenengan? Pati. Oh iya, aku ikut ke Pati ya. Ya, boleh. Mbak wis tumbas di Wowo. Tanduk nggih gak apa-apa. Oleh basi. Gak oleh ditumbas ya aja le. Tumbas ya bakule engko ora muleh. Lah iki lho kak enak Kak, mbek Mas. Mana bos nau? Enak Mas. Bida. Iki dadi siji lah. Iya. Sisi lah, Bang. Kau usah saus. Saus tapi awas panas. Dulang nah Kak. Wis. Enggo apa lah? Dipangan bakule yo ngantek moh-moh. Amit. Makasih ya, Kak. Oke, Dadah. Nanti sampean masuk konten ya, Mbak. Wes itu, Mbak. Duh, enggak. Loh, jangan gitu lah, Mbak. Di belakang kamera semua bakule sing eksis sendiri. Enggak. Sadok aku mau menengah ben maju. Ya, Amit. Makasih. Dadah. Isinya masih sama, jualan di Pantai Indah Layu. Mbaknya pesen suster. Di Mbak Kep. Aisyah. Edisinya masih sama, jualan di Pantai Indah Layu. Penonton dan jangan lupa kalau ke Pantai Indah Layu mampir ke sosanya Mbak Kep. Jamin rasa telur mantul.
Ya, berapa biji mbak? 5.000. Ya, sausnya dipisah apa dicampur? Dipisah. Ya, rumahnya mana mbak? Pancur. Iya, bakulnya kepo ya mbak. Nanti sampean masuk TikTok. Iya, masuk TikToknya mbak Kepo. Sampean ya, Ci? Rumahnya mana? Nggak apa-apa, nggak disebut nggak apa-apa. Bakulnya sudah diem nek nggak. Sampean nggih, maaf nggih. Tapi nanti sampean masuk TikTok. Nah, itu kameranya. Gak apa-apa mbak, mumpung jajan mbak, mumpung metu. Edisinya jajan. Alhamdulillah, weekend terakhir nih. Nah, nanti kan nunggu weekend lagi. Edisinya masih sama, jualan di Pantai Indalayur. Ini lah mbak-mbaknya cantik. Beli sosnya Mbak Kepo, dijamin rasa telur mantul. Sampai sausnya pisang apa dicampur, Mbak? Siapa Mbak? Halo, apa kabarnya? Sampai di belakang kamera. Kok lama? Iya, lama. Iya. Baik-baik kah? Baik. Nah. Sampean beli berapa? 10.000. Ya, sausnya dipisah apa dicampur? Bisa. Ya. Amit, makasih, dadah. Sampean berapa? 10.000. Ya, 10.000. Ya, sausnya dipisah ya. Sampai udah di belakang kamera. Amit, makasih. Ya, kembali 5 juta ya sampean. Ya, kok gak masuk TikToknya Mbak Kepo? Amit gak ya, makasih, dadah. Edisinya masih sama, jualan di Pantai Indalayur. Ini mbaknya cantik di belakang kamera, penonton nggak kelihatan. Main ke Pantai Indalayur, mampirnya ke sostenya Mbak Kepo, dijamin rasa telur manjul. Bakule dhewe sing eksis penonton. Lah kamerane gak madhep sana ya. Gak apa-apa tak masuk kamera. Gak apa-apa. Ini enggak usah, Bu. Sampean mau tak? Bakule kon eksis dhewe penonton. Inilah mbak-mbaknya di belakang kamera. Nek mau kan satunya tak adepno ke mbaknya. Maaf lama ya. Sampean? Ya. Mbak-mbaknya bocilnya semua. Ya, masak ya, kakak ya. Sik nggih. Bakule dintaeni malah eksis kok yo nang yo. Yo nduk yo. Bakule iki yo nduk. Berapa? 1,5, Mbak. Kamu dari mana? Rumahnya mana, Mbak? Lembang. Aku Kudus. Oh, jauh. Oh, jauh. Jauh-jauh ini niku kok apa mboten ngoten nak mboten mampir ke sostelnya Mbak Kepo. Jamin rasa telur ya nak ya. Oh, bocilnya diam aja. Bakso nyemplung. Wah, berani. Alhamdulillah sih. Berapa bulan, Mbak? 6. Masya Allah. Mbak. Sostel Mbak.
Ya, sausnya dipisah apa dicampur, Mbak? Ya, sampean 10 juta. Berondong, Nak? Ya, nggak boleh. Ya, batuk. Sampean nanti masuk YouTube ya. Dan masuk TikTok kayak Mbak Kepo ya. Rumahnya mana? Rumahnya Pancur. Oh iya, edisinya Kepo dan Cerewet. Edisinya jualan di Pantai Indah Layur, mbaknya dari Pancur. Mampir ke sostelnya Mbak Kepo. Jamin rasa telur mantul. Mbak, sausnya dipisah, Mbak? Inilah mbaknya. Semuanya ngumpet dari belakang kamera. Yes, senak, belum mateng, Nak. Wes tak kano, Nak, saya. Maaf ya. Ya, kameranya di situ loh, malah ndelik sampean yo gak ketok di situ. Malah artisnya dhewe sing ngongkon artise. Bakule kengkon iku dhewe malahan lho. Ndek mau enak-enak kok. Oh, malah pergi. Panos ya, monggo lah. Payungnya dipasang situ belakang kamera kamu nggak kelihatan. Mbak, Sing mau, Mbak? sing mana? Sing berapa non tadi? Sing niki nopo? Ora. Beda. Ono. Lalu. Beli berapa non tadi? Gak ngerti aku. Nggih, belum tumbas ketoke. Pinten iki sampean? Gak roh aku ngenteni iku. Ibuke sik. Kayak ini teriak-teriak. Masya Allah, jadi. Ada dia. Ibu mandi. Nggih. Nyalini mau lho, Mbak. Jelas. Nggih, soalnya yes, punten nggih ya. Aneh. 10.000. Iya, Oke. berarti bareng sampean paling di wau nggih. Oh, Sik berarti tumbase. Sebentar ya, sebentar. Nggak bisa jelas. Ya, ini nggak apa-apa ini. Nah, ya. Piro, Mbak? 10.000. Uangnya gak ana sing cilik-cilik ta? Iya, sampean sitok njaluk akeh iki. Maaf ya, bakule marai gak konsen. Nggih. Itu payung enggak? Sini. Ada jujule nggih ya? Maaf ya, nggih. Sampean kirang niki 40 juta nggih. Duwe 100 resep nggih. Oke. Sampean sekedap sik tak benakne niki sik. Enggak usah, enggak boleh Nggak apa-apa, liwangnya nanti di itu sini. kering itu. Ini liwangnya di sini, liwangnya di sini. Jangan dipegang nanti jatuh. Enggak usah. Kamu sih ya? Kamu. Ini dulu aja itu. Tumbas sostel. Sostel Mbak Kepo ya. Amit. Nggih. Makasih nggih, maaf lama nggih. Nggih Mbak Dik wau lho sing niki nggih sepunten nggih. Sing Mbak kok suwe Mbak kula ngoten nembe eling sepunten nggih.
Amit nggih 40 nggih. Suwun maaf lho nggih. Nggih, masuk YouTube engko sampean ya. Sandal. Itu sandal. Sandalnya sinten iki? Hah? Enten sandal biru kecil. Lho? Bu, sandale sapa, Bu? Mboten sandale Dek wau. Mboten ngertos. Tiange pun niku mlayu. Itu loh, Pak. Itu loh. Itu umpan. Ya, sik ya, maaf lama ya. Ndik mau kan mboten pamit dadi bingung aku. Ndik mau lho sing kalih jenengan sing setunggale, Mbak iki. Mboten pamit, Tek. Langsung niku. Sampeyan salah dipisah nggih. Nggih. Sepunten suwe ya, Mbak. Nggih. Sampeyan nggih dipisah nggih, Mbak. Nggih. Ya lama yo Iya. Bocilnya Nggak mau, Mama. Bocilnya masuk. Bocilnya ini beli sostel. Ini bocilnya digendong. Bocilnya digendong. Dinteni malah bakule iki. Maaf ya, Mbak. Masuk konten nggak sampean? Iya. Lah nggih. Lah piye wong dinteni kok malah bakule iki. Amit, makasih. Nggih, dadah. Kayak kira HP, Bu. Mboten, HP-nya di rumah, Mbak. Engko bakule nggawa HP malah delok dracin kok malah, Mbak. Nggih, kamera saja, Mbak. Nanti di-upload di laptop, Mbak. Ana sing upload kok, Mbak. Kamera saja, Mbak. Ya ayo weh. Amit, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Dadah, bocil. Bakule tak eksis dhewe. Nah, halo gitu, tuh di kamera. Halo. 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 Aku main lagi. Mampir ke hostelnya Mbak Kepo. Ya, dijamin rasa telur mandu. Ya, inilah bocilnya. Bocilnya jangan malu. Bakul ora didol-doli malah berceramah ya, Nduk. Besok masuk sekolah ya, Nduk. Kelas berapa, Nduk? 1? Murid baru ya. Edisinya masih jualan di Pantai Indah Layur. Inilah bocilnya datang lagi ke Pantai Indah Layur, mampirnya ke hostelnya Mbak Kep. Dijamin rasa telur manjul. Aku tidur nonton. Lagi. Pakai bersalin sih. Gak lali yo bocile yo. Mampir neng sosele Mbak Kepo. Iya. Oh, rumahmu marai jauh gak jauh ngono tak parani. Aku melok ya. Lengganan. Melok ke rumahmu ya. Iya tenan. Aja mantuk jawab iya Mbak Kepo. Iya. Mbak itu kepo tenan ya. Cerewet kepo ya. Ibunya di belakang kamera penonton. Enggak eksis. Bakulnya sendiri yang eksis.
Amit. Ya, makasih. Dadah, topinya. Enggak. Loh, topinya siapa itu? Iya. Oh. Edisinya masih sama, jualan di Pantai Indah Layu. Bakule Melo Eksis. Edisinya masih sama, jualan di Pantai Indah Layu. Ini mbak-mbaknya dari Tuban. Main ke Pantai Indah Layu, mampirnya ke sostanya Mbak Kepo. Dijamin rasa telur manjul. Gak apa-apa mbak, nanti masuk kamera. Ini kameranya, ya nggak HP, kamera saja. Engko HP engko bakule malah gak ngedoli sampean malah ndelok gracin malah. Kan senengane gracin. Ya, lah. Apa? Kucingnya? Ya nggak apa-apa. Bersuara nggak apa-apa. Sampai di situ sendiri nggak kelihatan. Mbaknya jadi artis enggak? Dua-duanya. Ya. Kan mbaknya di situ, lah mbaknya di situ. Kameranya kan di sini. Maaf bakule cerewet ya. Bakule mbek kepo ya, maaf ya. Gak kepo mboten enak. Jenenge Mbak Kepo. Tubane mana? Oh, Palang. Soalnya saya kalau ke Lamongan liwatnya Tuban. Ini liburan terakhir ya? Iya. Liburan pondok ya. Sama satu bis tadi. Ya sumuk panas. Ya kipasan dulu nggak apa-apa. Anginnya nggak ada ya. Biasanya ada yang loh di belakangnya anginnya ada. Lu teman saya itu loh. Mau muni nggak ada kan. Dia nggak ada pasta. Betul. Sampai situ njaluk akeh iki. Canda ya. Amit kurang 15 juta ya. Amit, makasih ya. Dadah.